1, 2, 3. Hei. Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Roman Kusnawayudi. Saya perwakilan dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menyanyikan lagu Bagus Pirate yang berjudul Latihan Hati. Limantiban suba tresnane menjala kedasare tresna suci remana hati-hati jani mopogin bali kone ditu adi ngelang pengganti berjelas beli menyakit hati. Depan sumber keto kone berjalane anggap beli entah latihan hati kaya buin palingalah pengganti tusing perlu nyakit hati dua kali karena beli sumber nyakit hati. Belum saja belum beli ngugum bunyi manis adine ipidan ngerang-ngeri kau ngorahang sayang kau ngorahang satya namping lagan bali Dumada puin mani adi masih ngerasanya sakit cara beli hianati kau jalanin jani beli percaya karma de berjalan. Dapat subah keto kone penjalane anggap beli atau latihan hati kaya gue tidak paling pengganti tusing perlu nyakit hati dua kali beli sumber nyakit hati. Belum saja belum